Koža koja gubi vlažnost postaje suva. Stop! Garnier je kreirao Hydra Locking sa hidraureom, koja privlači vodu kao magnet. Koža je preporođena i 2 puta više hidrirana, 2 puta više hidratacije nego sa običnim mlekom za telo. Novo, Garnier mleko za telo sa hidraureom. Brini o sebi. Garnier. Ovo je čista desetka. I petica? Molim? Petica? Jednom nije dovoljno. Loto izvlačenja 2 puta nedeljno, utorkom i petkom. Igrajte Loto utorkom i petkom. Fond za sedmicu 320.000 evra. I need an American guy to marry my girlfriend. Robert? Ja. Real. Oh, ti njega voliš da ideš u Ameriku? Tula. You like to dance? Priča o ljubavi, Beogradu i Njujorku. Film Tamo i ovde. Premijera 9. septembra, bioskop Kolosej, tržni centar Ušće. Da li ste znali da samo od jedne limenke Nescafe Classic možete da spremite čak 125 šolja prave kafe? A da je cena jedne šolje samo 5 dinara. Nescafe Classic. 100% jaka, 100% prirodna, 100% pristupačna. Maraton želja 5. i 6. septembra u Sokobanji. Iskoristite priliku da na najatraktivnijim mestima jedinstvene prirode zamislite želje svog života i uz to osvojite vredne nagrade. Izvlačenje imena dobitnika u nedelju 6. septembra na koncertu OT benda. Biomelem, šampon kakav do sada niste imali u vašem marketu. Najbogatiji ekstraktima lekovitog bilja, prirodnim materijama, cvetnim esencijama i mirisima. Od sada i u marketima. Biomelem i šampon i melem. Pružamo vam prva znanja i sa vama smo u svim školskim danima. Kada želite da pratite najnovija svetska dostignuća ili pročitate i naučite još mnogo toga novog, već 52 godine znate kome da se obratite. Zavod za udžbenike, kuća znanja. 9.9.2009. u 9. Želja i nada, snaga i hrabrost, istrajnost i zajedništvo, vera u pobedu i uvek svim srcem za Srbiju. Najbolji fudbaleri Srbije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2010. Srbija, Francuska, na Marakani. Sponzori Fudbalskog saveza Srbije, Delta Sport, Ford, Ribela, Dunav osiguranje, Jat Airways i RTS. Pa ću te bile moje, da ću ti srce svoje, pa ću te glavu ludaru. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Regina, Vreme je. Penzioneri, dovoljan je samo vaš potpis i penzioni ček da biste odmah dobili neophodni aparat na 12 mesečnih rata bez kamate. Prizma misli na vas. 034 330 200. Ekskluzivno na programima Radio Televizije Srbije. US Open od 31. avgusta do 13. septembra. Budite deo svetske teniske elite. US Open 2009. Generalni sponsor prenosa Telenor. Bile moje milo imaće sveka, treba i gara žena da mi se neka je, što ti se ukosilo bit će do neba, osim mene da me... A još ti se nadam, još ti se pravdam, al kinemo oboje da jedno drugo skazimo. Ove godine za izuzetnu snagu pranja zlato dobija Persil. Njegova nova Cold Active formula počinje da deluje već u hladnoj vodi. Persil je jedini koncentrovani deterdžent koji ima izuzetan učinak u uklanjanju fleka na niskim temperaturama. Novi Persil Gold sa Cold Active formulom. Prirodna,
negazirana, iz dubine izvora. Budi snagu i vitalnost, provereni kvalitet, novo ime, stara cena, veća zapremina i Biakva iz Bi vode. Kako uklanjate fleke sa vaše odeće? Doda malo izbeljivača prilikom mašinskog pranja. Vidite posljedice. Pogledajte kako je izgledalo i uništilo odeću. Na većini etiketa odeće je naznačeno. I dokazano je da vaša odeća može izgubiti i do 30% svoje čvrstoće. Hajde da probamo sa tečnim vernišom i da vidimo razlike. Ne, šta to radite? Ne brinite. Tečni verniš ne sadrži izbeljivač i nakon što ga dodate u veš mašinu, spremna je. Uklonio je sve fleke sa bele odeće, a obojena je neoštećena. Neverovatno. Verniš. Verujte ružičastom. Zaboravite fleke. Konektuj se i prošete internet. Uz svaki surf paket, modem i prve 3 pretplate su za po 1 dinar. MTS. Imate prijatelje. Kakva boja! Svaki put je intenzivnija, a kosa meka kao svila. Zato što novi Garnier Color Natural sadrži duplu dozu maslinovog ulja. Prva je u samoj boji, a druga doza je u balsamu za ekstra sjaj kose. Što je više koristim, sve više osjećam razliku. Garnier Color Naturals, intenzivna boja i nema oštećene kose. Brini o sebi. Garnier. Čvrste veze zasnivaju se na poverenju. Poverenju koje Intezi San Paulo već ukazalo više od 19 miliona klijenata, poveravajući joj 1000 milijardi evra svoje ušteđevine. Zato je Inteza San Paulo jedna od najvećih bankarskih grupacija u svetu, prisutna u više od 40 zemalja. Istorija poverenja duga 4 veka. U Srbiji Inteza San Paulo je banka Inteza. Negotin. Od 11. do 16. septembra. 44. festival Mokrančevi dani. Novi Biomed 4 Ultra. Mršavite dok spavate. Treba samo biti uporan. Ja sam tretman ponovila 3 puta i izgubila 13 kg. Sad nemam šta da nosim. Sve sužavam. Novi Biomed 4 Ultra. Mršavite dok spavate. Je uvek dobra ako se otkrije na vreme. Redovan pregled je najbolja zaštita. Kaži svima koje voliš, poseti svog lekara. To je najbolja preventiva u borbi protiv raka grlića materice.